Yesu si sokuru si so wanyu. Imana ni Imana, ntabwo ihinduka. Balamu abwira Balaki ngo Imana yabakuye muri Egiputa niyibajyana mu gihugu cy'i Kanani. Imana yakurinze n'ikikurinze. Imana yagukuye mu nda mama wawe nizakubeshaho muri iyi si. Imana yakuvanye muri bya byaha nizagutungira mu gakiza. Imana yakuvanye mu hagati muri babarozi nizakurindira no mu nzira unyuramo. Imana si umwana w'umuntu. Balamu abwira Balaki ngo ibari imbere iri hagati yabo. Kubera iki? Nta kuragura kuri hagati muri bo. Haleluya. Kuragura kuri hagati mu Bisirayeli, nta bupfumu buri hagati mu bana b'Imana. Bwoko bw'Imana mu nkurikiye uyu mugoroba, bwoko bw'Imana turimo dusenga n'amasengesho y'iminsi 40.